wathi bashumela kahle, wathi wasuke wehla okuyisinkwa sokuphila, wathi wafike wagcwala isisu sengonyama, wathi umefika zange benama-appetite, zatinwa, zathi sinesuthi zizomenzani lo muntu wenu, zathi sekhambe uJehova obusayo. Noma singabuka thina unosisi lwakho, kodwa mangabe ubuso uJehova obusayo uhleka noma kukubi, ubonakala uhleka nje, uhleka ibonga inkosi, kanti uhlekiswa into eyodwa yokuthi uJehova uyabusa. Shumela abazalwane, hayi ukuthi khamba hayi ukuthi izinto zethu zi-right, kodwa sifike la sigcwale ngoba sibuka siyidenge lutho, sihambe emhlabeni, kodwa masike sangena uJehova siba phezulu okuyaphakamisana. Wena uyekelani bazalwane? Ukholwa. Masikhuluma ngokuya kukholwa, asisho bazalwane ukuya esontweni ngoba uyahamba nje kanti mhlawumbe kade waye. Uyahamba nje usuletha isidumbu ukuthi kodwa bengazi kahle kangaka ukuthi kuba kusithethwa abantu basothini, kanti uyilethela nje umzimba kodwa inhliziyo kade yamdela uJehova. Washo njalo umama wayivula izwi laphaya, wathi uLazaro wabuza uJesu, wathi uphi nimbekephi lo thando wena Nkosi usefile, wabuza ukuthi ubekwe, uyazi nawe la owafa khona. Akukhombisa uJesu uthi inkosi nakho la engafa khona. Nasi sexwayiso telesi ngoba ngathi wakekho umzalwane obumfisa enhlizweni yakho namhlanje, kodwa ungayideleli le nkonzo, ungamdeleli impi kaJehova bazalwane. Ngake saplana inkonzo dabudelane sithi siyokhulekela omunye umzalwane wasenda ama-WhatsApp ukuthi kodwa benithi ngicela inkonzo phakathi ney'nsuku nabantu abancane kangaka, mina ngimkhulu esontweni naletha abantu ababhedayo, bengaplani nani nge-weekend noma ngeholidi ngokudelela impi kaJehova. Mayisefikile oyedwa bathi bebathathu noma bemunye, mana njalo Nkosi ube khona phakathi kwethu, wena uhamba udelela inkonzo. Washo njalo uGoliathi uDavide wathi ubalo odelela impi kaJehova, wathi emkhulu uGoliathi bazalwane emangalisa, kodwa wagingwa umfana omncane ngenxa yokuthi wadelela impi kaJehova. Noma ngafika uvuno phe uya kwakho kade plana inkonzo, ojabula bazalwane. Ojabula okhona umfundisi okuthuba unkindlane namkhumbula bazalwane, owayekade nje eqabamanga ethi umfundisi ongekho ngoba nengqondo yakho indlane yayingekho right, wayethumana nomfundisi onjalo njengonkindlane womphathisa komfundisi ohamba ngeMercedes, okuyimpi kaJehova. Nkosi yami, asiphakame bazalwane, sibusise bezalwane ekhaya bonke bezela ngaphakathi